Liverpool. Kwenye Radio Inash FM 88.8. Furamu wanamaliza mambo. Bamwita kabisa Wilson uje mu gato cyane kabisa arasimbo bita Traore Dama. Aragenda tanga bari imoso hagati mu kibuga bita Pereira. Aragenda shakisho bita Wilson Musararia. Umunyaportugal. Ku myaka ya 20 gusa afite kabisa ariya. Aragenda tereka Musaje yinjira mu mugogo Maira arayinjira mu Zamaria. Aragenda tereka mu gitego kabisa ariya. Chelsea kimwe Fulham igitego kimwe kabisa egalisation. Egalisation. Pedro Neto yamye asari kugira bajye kuri VAR. Bari twabivuze kabisa. Bari kugira ngo bajye kuri VAR ndabamukoreye ikosa. Elson wabita Hali Wilson kabisa ariya. Aita bamutereka mu gitego kikwegariza cyane. Barimo baragira ngo reko ajya kuri VAR tabaye nk'ikosa. Shaka kwa yababaye ariko nkurikije ukuntu yahise agwa kandi bari muri action akabyihorera. Pedro Neto shaka kwa yababaye. Pedro Neto atari cyane kabisa ariya cyane. Katurebe Icherizi sawo yarbyibure ko ari gutereka mu cya kabiri. Nta cyamutwaye ahubwo ni witambitse ubwo yari kwa ni karita. Chelsea yawe igitego kirenganyiriza umuzamu bari kumwe aba defenseurs. Neto asohoka rero. Wilson ni Wilson ya Pays de Galles tereka mu gitego cyiza cyane ariya. Bugena Newcastle yatereka mu kigo tereka mu cya gatatu. Inde Isaac Newcastle kandi yateretsemo. Chelsea ubona ko ari ikibazo kabisa ihuye nacyo gikomeye kunganya imikino ibiri kurikiranya ntago bari sawa. 3-8 niragumana kunganya na Tottenham. Liverpool ifite ibirarane bibiri. Fulham iri kuyisaka ifite 25. Kunganya na Spurs betunganya na yakozwe Nottingham ishobora kwizirika ikaza muri Big Four. Abo kunganya na Everton gohita uzukanganya na Fulham. Ubu ufite amanota kuri 6. Nta gahunda y'igikombe. Umuntu bafite abashaka igikombe. Ni Gimenez. Ariko baracyari kuri VAR. Hanyuma kandi munoze no kubwira ko turi kumwe na Eva Smart Design. Eva Smart Design ubwire ko urashaka gusa neza ukanambara neza cyane. Ugomba kuba byo kuri utugana no muri Eva Smart Design. Imyenda kujyana mu bukwe mu birori bitandukanye n'andi atandukanye mwese muhaye ikaze hano muri Eva Smart Design. Atudeni imyenda kujyana mu murenge mu bukwe n'andi atandukanye. Hanyuma kandi abantu mwese mutuye mu karere ka Nyabihu muri centre ya Mukamira. Turari ku bwanyu. Dore ugiye kurwana na Traore. Ni yobe. Twakambwe turabona tunganya ingufu. Nato sigaye ni 5 yonyine. Rero kabahamagara 078 5 3 10. Igitego bakikuyeho cya gatatu cya Newcastle. Sanze VAR arimo offside. Hanyuma mu karere ka Gakenyera mu centre Bambiro afite ibitaro bya Gatonde muri amazu yo kwa Kidakenyera. Urano hamagara 078 5 3 10 cyangwa se nanone ube wadusanga no muri etage kwa Shemeza muri kabiri imbere ya Motel Rumuri. Twavuye muri gatatu zo muri kabiri. Urano hamagara 078 abantu bicaye inyuma y'umutoza n'abakinnyi zabishiye menshi 3 10 basubiramo izo nimero 078 5 3 4 110. Okay. Bari gusanga ari abapampe b'ikipe harimo n'abapeti ufura. Minota 86 Chelsea kimwe Fulham kimwe. Yabona igitego muri iyi minota cyaryohera. Pablo Neto na Portugal.
reka turebe Tosin Adarahiyo Colwell shyira bari imbere gato bahita bakora abasore ba Fulham ariko iki gihungu kiza umupira numero 3 wa Fulham Mbasi umupira mwinshi Calvin Mbasi wa defenseur aho Chelsea baramama uriya ninde ni Tosin Adarahiyo ni Levi Colwell oya da ni Tosin imesheshatu numero 4 abari kugwirirana ufite nka Delapio bandi bafite basha reka turebe tangiye ku Bremingas yicereza Chelsea ari kidakora nyine ku rwego rwayo tu ushaka se ngo ujye ku rwego abagura abakinnyi bafatika kugira ngo itware igikombe se oya mbese aba nibo bayigiriye kabiri si bihagije birarangiye yasohotse nshobora muzamu wa mbere arabizi kabisa sa iyo atabayo baba bariye byinshi wa mbere reka turebe yakuraho neza cyane kabisa Gusto Malo Gusto muzamu n'umuhanga minota 87 ishyira 88 ntawe ubwanze ubuhanga bwe ntawe ubwanze abatoza b'uyu munsi bose uko barupa reba nabariye n'abakare nabo byaruwe kuri site n'abakare byaruwe none Enzo n'ibindi bindi hatari cyane kabisa hariya aba Enzo Maresca Emmanuel Rupara Marco Silva katura cyane kabisa hariya kandi nkomeze kubabwira ko turi kumwe na Evergreen Clinic niho hantu honyine usanga Dr Vestine umuhanga cyangwa se inzobere mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere cyane hanyuma kandi mu gukemura ibibazo by'umuryango tugufite kandi n'umuganga cyangwa se umuntu ugufasha abashakanye kubaka umuryango uzira intonganya ahanini kandi ziterwa no kutanoza amabanga y'urugo cyangwa se y'abashakanye atasiyo Fulham irarokotse Sancho yaramwishe nakure